Nindot kayo akong pagmatarong buntaga, pero bati sa kayo akong pagkabiyahe. Hinampak. Maglagot jud ko, oy, grabe naman sa'yo man unta kay ko, alas city pa lang ko, nigawas na ko, grabe na, oy. Unsa ako man siya pagsulbad mga idol, unsa may solusyon ninyo ani mga idol? Tanawa ra ko ning dalan res mingla idol, na. Masapoton jud ka idol, sa'yo pas buntag, alas city pa lang. Perti ng daghana, oh. Shortcut na gani ko dira gani. Surprise pa jud ko pagagawas na ako. Pak lingi sa tuo. Peng! Traffic dayon, oy. Duol pa gani tas minglawan na traffic na dayon. Unsa naman ni, oy? Saan naman di na natin manarbaho ani, late naman ta ani, mag work from home na lang tayo, ma-request na lang tag work from home. Ang kabati ba ning dana in town, oy puriyag gaba sad, oy. Pero antos lang ta no, sunod mo mata na tag alas 5 sa kadlawon. Oh, shout out kay kuya ha, nga gatimbugok. Shout out nimo kuya. Gatimbugok lagi ka kuya, kanindot sa imong long sleeve kuya, oy. Kanindot ba ano, oy, mas uya masata sa timbugok. Idol ba ano to si Norbin og si Koan. Lovely lang sa kalam, char lang, pero ay pada siya pas buntag isapot na ta. Loy bitaw kita diring dapita no, kaning nagikan pa ta sa south, nagikan pa ta sa Mingla nya sa Cebu City pa ta mo trabaho. Akaluoy bitaw, oy. Grabe naman sad, kita ka ng trapiko pak. Traffic diri, traffic dito, bisag motor diri kagi kay na yung mga pating kignaong ba magparking pa jud kay bawong traffic kayo. Sus, maglagot jud ko sa puton jud ko diri. Oy, nabagting pa jud ni akong motor diring dapitan, naglagot jud ko ba. Pero kalmahan lang nato no kay manang atong life. Usahay nindot, usahay bati. Unfair lang. Unfair man sad nila, unfair sad nato. Mo na maglusot-lusot lang ta diring dapita kawa man tay mahimo in town, oy. Asa pa man tagi na dilaktoranan diring dapita para mo ditso tag Cebu City, wa man. Magpasuot-suot lang jud ka dira no. Mao na mo suot ka kay para makaabot ka sa imong trabaho. Kita ka ng trapika, sus. Grabe naman ng trapika, di mabangbang naapag ita sa Minglawan agisapot na ta. Tati ajod bay. Nagplano man unta ko nga musayo ko sayo naman unta ko alas city naman ta ko nigikan, pero nganong inani man ni oy may pag alas 8 na lang ko nigikan, mamingaw pa siguro ni alas apa ka ni mamingaw ang Mingla no. Bisag unsa adlaw sa traffic gyapon wa jud ni ginapili, oy bisag unsa pa ning orasa. Gatuo ba ako sa SRP ra ang traffic kay gi-close na ang may 20 dapit. Abi na ko sa SRP ri traffic. Sayop ko wrong akong prediction, wala mo kutuloy ni Rodid Baldwin kung unsay mga dapat nga prediction. Maoto na traffic tano, sus grabe ka traffic diri paggawas pa lang nato hantod diri traffic gihapon, hantod pa rin dito sa SRP sa may Star Mall traffic gihapon ni mga dong tanawa. Nindot lagi imong pagliwag-liwag dira lagi kay gugupan kabot mo na wala traffic na sad nya looy kita diri dapita no, nabagting jud tong motor no. Pak ping sesko oy ping sesko jud ko nimo dong. Uy nako po, dili ta magpadala sa atong kasapot no kay naman sa tisayop tong dapita kay nangamote masad ta kay sige bisag tag sige lang na tagkalusot-lusot dara, pero sagdian na lang na natoy tagaan na natong chance bahal lagi nabagting atong motor dara gamay ra na bang ako na sana garas ra na di na kinahanglan padak-on pa may pa mag-relax tas atong lawas no kay tungod sa atong kasapot marisgrasya jud ta mga dong mo na maginahinay lang ta ngayo ta guidance niya mo to pag after no nga gidumbulan ko dito gibagtingan akong motor nangadyo sa daginagmo ay Lord ayo jud taong ko pasagdai oy kay bawo mo ko nga di ko nimo pasagdaan kay kabaw ko nga love ka ayo minimo. Pero char lang kung mao dyan gihatag niya mao dyan na to na dawaton kung unsay magipanghatag niya oy la pagpugso na nimo siya nga mao man na iyang gihatag para nimo, di ba? Palabngon sa nato sila kay maginihinay lang ta. Grabe no, anto diri traffic gyapon no. Sus, kinsa man taw di mo hilak ana oy. Nya unsa nang orasa? Malit jud ko ani kay sus nako po mag-minus na sa taan ni kapait baya.
kapuya biya layuyawan ka no nya dako na ka ba yawan pa jud ka sakit kis dughan oy di makaya paita bitaw bay mura sa kang kuan ba malain ba gamay ba pero gamay lang kay na sa kay sayip dawaton sa nimo sa kay usay sayop nimo kay kung di ka ba mo dawat na wa jud kay peace of mind nya diri dapita no sus gato ubay tag why traffic sa Mingla pero traffic diri sa Mingla nya kana lang sa ha salamat kayo.